بمجارێک دەگەل بەڕێز عەبدولباست هەموو ئەندامی مەکتەبە سیاسیە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا لە دۆرمۆندا ئەڵمانیای بریا سکایپیە وێ گوتوبێژ بکەین. بەڕێز عەبدولباست ئێوار باش تۆ بخێر هاتی. مژار گەرمە لە تناوبەرە ئەنقەرە و شامێدا، یعنی پرسەکە هەری گرنگ ئەڤە هین وەکە پارتên کوردی وەکە لایەنên سیاسیên کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانê وەک ئۆپۆزسیۆن و ئەف پرسە ji xwe kiriye eger Şam û Enqere rêk bikevin wê çarenivîsê Kurdan yanî ber bi ku ve biçît wê çilê bêtin we nirxandina vê yekî kiriye? Bêguman di pêşî de vê roja pîroz şazeyê tebaxê em ji bonî zayîn û rojbûna cenabê Serok Pêşmerga Serok Mesûd Barzanî pîroz dikin. Di heman demê de jî Partî Demokratîk Kurdistan damezranda partî heftê û şeş salî ser damezranda wê jî pîroz dikin. Rojeke pîroz ev rastî. Ser pirsa te birayê ezîz bêguman siyaset guhartin dikevînê de 11 sala ji krîza Sûriya hisabat û guhartinên dewlî û navdewletî gelekî hatin guhartin. Dema mirov li sala 2011 ama zênê opozisyona Sûrî hate li darxistin taybet îtilaf li Qatarê 2012 122 dewlet piştevan bû. Gotin ev opozisyon ev îtilaf hemahengî nûneretiya gelê Sûrî dikir, geleka jî sefaretê Sûrî ji welatê xwe derxistin û cihê opozisyonê li Camia Erebî li Mala Erebî bû weke şûna Sûriyayê. Lê piştî ev dirêjbûna krîzê di xeyaratê stratejîk bi şiyama Kurda hebûn. Jêra Kurda de dikarim bêjim pêncî sala Kurd xebat kirin di Sûriyayê de ji bonî mafê xwe hemû rejîm û hemû desthilatariya Sûrî ti gav ber Kurda dine. Dema ev bihara guhat li ser herêmê vê guman Kurd dîtin û şirîkê vê biharê bin û digel pêkhatê xwe Ereb piştevan bûn. Ne mumkin e miletekî azadîxwaz û aştîxwaz û azadiyê bixwaze li kêla rejîmeke diktator û stemkar û bi heker zehmetî û êş û azarê ser Kurda bi ser Ereba de janî wê çawa Kurd li kêla rejîmekê bêguman pêşiya miletê Sûrî û kêleka hêsekin û piştevaniya wê jî gelek welatên Ewropa û Amerîka û şêwirmen û rêya Kurda rêya azadî û aştî kêleka vê opozisyonê bû û ew opozisyon jî belgeyekê derket erêbûna mafê gelê Kurd û heta got federalî ji mafê we ye lê ji êla were hûnê xebat bikin belkî ji êla me ba neke. Lê piştî ev krîza dirêj gelek dost û heval hatin guhartin bêguman. Lê îro em bêjin nebêjin rewşeke nû li herêmê tê danîn. Îro Tirkiye welatê dawî bû êgo piştevanî û dama dawî jî heta niha jî piştevaniya vê şoreşa Sûrî û welatê Ereba hatin guhartin. Amerîka û Ewropa jî gelek cara bi wê ceddiyetê li hemberî krîza Sûrî nesekinîn. Robro mesarê asitana û mesarê Sûçî robro xurtir û geştir bû bêguman Tirkiye de welatekî coğrafya xwe de ya Sûriyayê de taybet li malê me Kurdistana Sûriyayê welatekî xwedî rewl û xwedî hêz e bêguman em wek coğrafya Kurd neçarin li gorî coğrafya xwe em siyasetê û mafê gelê xwe karibin çawa parêzin. Baş e we Hezret wê yekê da kiriye yanî piştî li hevhatina Şamê û Enqerê wê çarenivîsa Kurdan bikeve xeteriyatê de. Piştî şoreşa gelan li Sûriye li 2011 heya niha yanî Kurdan lanên siyasî taybet pêya dewrêveberiya xwe ser kariye Rojavayê Kurdistanê bike emrê waqe di rojhelata navaraz da kariye lobiyekê li ser astê nêvdewletî ji bo Rojavayê Kurdistanê dirûst bike hên weke opozisyon li ser astê welatên Ewropî Rojavayî Emerîka wekariye Kurdan bikin emrê waqe eger li hevhatina Şamê û Sûriyayê ji sivê rojê ketet rojevê da Kurd parastî bin. Elbet encumana Kurdî di opozisyonekî xwe cihekî xwe taybet e û li ba Amerîka û li ba Ewropa danûstandinê xwe heta bi Rûsya re vekirî bû ser asta xwe ya siyasî û gorî şexsiyeta Kurdî danûstanê xwe dikir. Îro ez karim bêjim bi erêbûna hemû kesên Sûriya
انجمنا کردی خودی دوزا آشتی و دموکراتی بو دوزا گل سوری و بونا دوزا گل کرد قبول کردن و جه احترام و رزه اجی دستیوه نکت یک کشتن و تالان کردن و خون و کرد و عرب دایا يعني او تشتيقو إلى الدبلوماسي أنا كسي كريدا انجمانا كردي دواري ائتلاف دا داري دستايا دانو صاندني دا يعني كوميتا دا سوري دا قال لك بربچاوا اللي حتى انها كريزا سوري نقايت ارمانجاكي لجيلا دي وجي او تكلين لشكري ادنا براقه صديق واجبو كريزا سوريا كاركريا لسراسي دولتي كاك عبد الباسط واجبو چارە سەرکردنا كريزا سوريا لسر ئاستێ نێودەوڵەتی کارکریە یانژی چارە سەرکردنا كريزا کوردان لە ڕۆژاوای کوردستان لەسەر ئاستا نێودەوڵەتی کارگریە وەلۆبیەک ji bo کوردان دروستکiriye disibê rojê da di her babetekê da her yek rêkeftin û li hevhatinekê da îtir Kurd careka din nebir qurbanî di 100 salên raborî de her Kurd bûyne qurbaniyên rêketinan îro krîza Sûrî krîza navdewletî ye çareseriya Sûrî û çareseriya Kurda bi hev re têdanî yani îro destpêka wê xutê dema tê Cinêvê hemû jî dibêjin eno opozisyon heye û rejîm heye û mesarê Cinêvê û komîteya de Sûrî hemû piştevanin eno di alî hene ji ber vê yekê em Kurd beşekin li Sûriya nemumkine çareseriya Kurda bêdanîn bê çareseriya Sûrî giştî evana biryara navdewletî tevayî ye 22-54 ji ber vê yekê em Kurd bi tena xwe nikarin heviyê bikin heke re bi şerîkê xwe ya Ereb û bi dostê xwe û cîranê xwe re aramî û aştiyê danûsanê bikin ji ber em di coğrafyeke te gelekî zehmet de ne heke piştevaniyeke qewî nebê ji bo me Kurda nemumkine Kurdan bigine armancê xwe yani îro dema Amerîka ne cedî bê û dewletên Ewropa ne cedî bin wê nikaribin em tiştekî bikin hûn dizanin jî Amerîka Ewropa danûstandinê xwe berjewendiyê xwe ti carî قربانی نادیج بو کردا به ترکیه را یاجی ولاتی دیتر جا و سیاست آواکرین سر برجواندیه لیکن ام کردی بفکرن چاوا خلق میزنه جغرافیا سوریا دیتنه خلقی برجواندی خلقی چاوانه نه هم سلوگان و کشتن و تالان کرنه و کشتنه یعنی میرانی نه افتنه میرانی اگر سبه روزه دوستی خود چکه کاک عبدالباسط اگر سبه روزه لهفاتنا شامی و انقره کته واره روزه ودا کته هوله دا نرینا تا هزن حسد ریوبریا خسر و چه بکتن و تسلیمی اراده رژیم ببه یان جوی هلوستن تن هبه کارین هلوستان هنه هری گرنگ آگا ایرو برسا هری گرنگ نها روسیا ماستروی دانوستاندنه یا دخوازه نابرا ترکیه رژیم نزیک بکه و دخوازه قصده اتفاقات قندیله اتفاقات ایرانه قصدی تبلیغ رژیمی بکی و رو دانستاندن و رژیم تشتک بو کردا پک نه لی از وحورم دانستاندن گو ایران ها هات نصر ماسی دراگاندن دا بهتر و تکتیکینا نممکن شورشا سوری و آزادیا سوری نب حاجتی نه دولتک اولیک آریکاری کرو نه جی دولتک گوتاوا اراده گل سوری سر اساس کی ما فی ویه گو براستی دس بخی لی ممکن باندورا ولاتنا بکی لی از باورناکم او دانستاندن ترکیه بگن آستا خورد نابراوی رژیمه جبر ناکوکیه نابرا رژیمه ترکیه دا گلکی مزنن او کبید چرچه و مناوره و دانفسانون و تکتیکه نه رژیم بهوریه ترکی تیم نه ترکی بهوریه و رژیما بشارده دمینه بهتر او تشتیگوی نابوی بهوریام دا بهتر مسئله هندوریه ترکیه دان فشارن هنن هل بجارتنین پیشاروجه دا صالح تیدا حزیرانه تیدا اوانا استراتیجیک و خورتن و گرینگنج بوی ترکیه اون دزانی جی اپوزیسیون ناکوکیین أنا برين سوري جو إيرو هنا 4 مليون لتركيا قال لك في شارع لكن لأك بارتي بربيك يجي أو سياسات التكتيكية نابرا نممكن أمريكا أوروبا جيولب هساني سوري ميدان سوري روسيا وتركيا ويا تايبت إيران رابرده يعني نممكن أمريكا جمنطقة فيك شادن بربيك يجي أو بين مصالح دولية جي لأم تشاو بكن أم كرد باشه كاك عبد الباسط أم ببش من وقت هل بده منطقة لروشافاي كردستان أمريكا هيا ولاتن هف پیمان هنه یندجی داعشی هنه و هزن حسدی زور جار پشتاخوا به هزن هف پیمان قایم دیکن دوان داویه دا ایرشن زورن ترکیه بریا درونا بریا توپان بریا فروکین بفروکوان لسر روشاوای کردستانی گلکی زیده بوینه گلو چما امریکا به برسوه امریکا برسوه که ناده هیا دو ایرشی سر بنگه تنف جهاتو بکرن
برسا براسي جهه برسي باما تبايا يعني او استراتيجيه امريكيه حتى انها جهري ميرا نقلك زمان لي وك خندن وك الاف نممكن امريكا يعني هريمه بردي لي او اتفاقك برا تركيا وامريكا وروسيا وكاربن شر تروري بكن هل يكب اواكل ترور اخذ ميزانه لي ازباورناكم امريكا ببرسب مينه لسر تنف او جي بلكي بعض زاني انه او نصاندن ومفاوضات برا تركيا امريكا وايران دجبوي نكلوري باورم او بيدنجياها هناك وقف شارع لي ازنبه ورم امريكا وقت مقوت ميدان السوري بتايبت الرجحلات فرات جاء روسيا وايران ربرديغو كاربن سوريا بخندستي خود. بله برئيس عبد الباسط حمو اندام مكتب السياسي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا لدورمونتا المانيا تقال ما بيقال لك سباس